Hayi ke bethunani uWandi Ndlovu besivile uba ubanjiwe ebanjwe kusithwa yena no-cousin bakhe babulele umalume wabo. Sona isehlo senzekile, nanku ke umakazi kaWandi obepha endlini ngokusenzeka lento ezawusibalisela uba kanye kwenzeke ntoni. Into endinganixela yona bethunani ngoba nyhani umalume uye wasweleka caba ekuseni ngabo 3 AM uhlatywe amanxeba, bamhlabe amanxeba amathathu. Nazi ke i-details apha kwivideo, ndizawuphinda ndiyicacise kakuhle kwi-commentary yam ekupheleni kwale video ndizayidlala. Ngoba ngiyabona ukuthi ngiyafuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. uLinda ubuyile emsebenzini. Makabuya wangitshela uThembani ukuthi ungithengele i-cold drink. Hayi ngihlale nginganayo ngisebenzisa ifoni yami. Then bese ngiyabuya ngene ekitchen ngibona idringo ayikho. So ngizoqala la ukuthini angithi vele niyazi ukuthi la ekhaya bayenza njani. Bakhona abanolwazi ukuthi mina ngihlali ngifika makuna something ekhona, makunento ekhona ngibese ngiyasuka le eNatali ngize la. Izolo kunomntwana obezokwenza uWandile i-makeup. Ngicile bekhuluma ngathi uyahamba namhlanje ulala out, angazi ukuthi awuthi kanjani ngoba bese ngokuthi kuyoshaya u11 ukuthi awutheli njani lelo. Ngizuthi umama kaWeta uyangivusa uthi sesilolama ngicela ukuthi uhambe uyokhuzwa uLinda ukuthi akahlisele umsindo. Ngihambe ngiye nekamereni Linda athi sisi wami kudla ngathi ngiyaphila ngithi ngicela uhlisele umsindo. Ngisho nje phansi. Ngithi mina ngiyacela bandihlisele umsindo. Athi yena hayi okay ngiyakuzwa sisi wami. Ngisuhlale phansi ke sikhulume ngale besipromisene ngalo. Ngithi mina why ufuna ukuthi sikhulume manje because wena awufikanga mabuye emsebenzini ukhulume nami. So ithi ngihambe ngiyokulala. Ngithule because mina ngiwumuntu onamahloni. Lezi zinto zokuqangisana angizijwayelanga. Nakhona ukuthi ngize ngithobe bengingafuni ukuthi kube nomsindo because bengibona ukuthi khona omunye umuntu wangaphandle. And then uthobe ulo uThembani aseyavuka ahambe kuyena ke. Ngimone masa kabuya esakalimala uLinda sekamshayile lana esekopha. Ngibambe yena yabona ukuthi usephelelwa amandla. Izingane zibese ziyasuka ziyahamba hawu Linda umshayelana umama. Angizange ngikhone ngendlela engibazi ngayo ukuthi banjani if ufavor umuntu banalokho. Ngimele ngachokheka ngama. Ngangazi ukuthi kumele ngithini. Mangithi ngiyaphuma igazi seligcwele phansi ngendlela esimanga. Angimbonanga ngizwa manje mina ebusuku masilaphana ngabo 3 ukuthi ugwaziwe amanxeba u3. And akabulawanga yilokho uLinda because amanxeba lawa ala into embulalile ukuthi ugodolile uhlale kakhulu ngaphandle. Sisaba ukuthi simthathe simfake ngaphakathi endlini. Mase bembona ke abantwana ukuthi uma wabo ulimele ke babuya ke bazongena. Le time bengene ekamereni mina angizange ngibesangena ngithi hayi othi ngizikhiphe. Ngazikhipha ke mina ngaleyo ndlela enjalo. Mara umgwaza kanjani kana kini? Hayi nawe. Asina mama answer. Amaphoyisa sawabiza kaningilinga lokho ethi bekwenze njani kwathini ngize kuze ukuthi mina awu enze njani amaphoyisa lana uma uyofonela buza ukuthi kwenze ubani okhalile kwathini waye ngafuna ukuza lana afika amaphoyisa bethe ngeghost nangu lapha yana uyaphefumula bayabona ukuthi naye usakazoshona basho ukuthi usakazoshona. Ngithe ngokugcina kwami because ingidinile into eyenzekile. Bekumele ukuthi sihambe siye kombambulini ngithi mina ngithi niyini lenze lento ambani phela nimfuke nimfake endlini lapha. Wangibiza uNtakama wathi sisinolama ozongisiza. Ngazomsiza la ngabona khona ukuthi hayi vela amathuba asesemancane. Mina ngizokusho nje angeke ngize ngikunyalaza angifuni ukuthi ngilale endleleni izingane zama
angizazi ukuthi zinjani. Angizazi guys, angazi, angifuni ukuyifela, ngifuna ukuthi niyazi ukuthi hayi ke bethunani yenzekile nyani ke lento besiyiripota sisithi uWandi Ndlovu ubanjiwe ebanjelwa uba kusithwa ubulele umalume wakhe no cousin bakhe, kodwa ke ngoku istory sina more details njengoba siva ke umama esibalisa. Umama lo ubalisayo ke ngu-anti kaWendi okanye ngumakazi kaWendi, ngusister kamama kaWendi nomalume ke lo ubuleweyo. Ndizodibanisa ke ibali elibaliswa ngumakazi nelinye ke esilivayo ngabantu abasondelene pha. Ithi into uMakaWandi nomalume wakhe ngabantu abathanda ukulwa ke caba, and then ke njengoba simva umakazi uthi uMakaWandi uThembani oThembeni uye waya kuye wathi makocela ubrother wakhe uLinda athothise umculo. uLinda uhlala eBack, so bengqolisa umculo. Hayi ke wahamba wothetha naye ke wamxela ubucela uba athothise umculo, and ke bekukhona umuntu xa bebevizithile ozokwenza i-makeup kaWandi, so waqomba naye makaye wethu kube ngafuni uba kube kuxatyanwa kube kukho umntu wasemzini. Nyani ke caba wawuthothisa umculo. Andiyazi ke abantu uba kuye kwenzeka ntoni, mhlawumbi uphinde wenyusa umculo, kodwa ke ithi into umama kaWandi uye wanomsindo wahamba wabheka pha eBack kumalume eyokulwa naye ngale nto yoba engqolisa umculo, and then ke xa phinde ebuya endlini ubuya ebethiwe ngegolf bat caba ngumalume. So uWandi nosister wakhe, kuthiwa sister wakhe nguNtombi futhi, baye babona umama wakhe ba ubethiwe ngumalume, bahamba ke bona ke babheka eBack kumalume. Uthi ke na ke umakazi khange abesalandela angene ngoba bengafuni ube engena, and ke uthi yena xa engena into yabo ingxabano zabo iba ngathi uthatha icala. So nangoku uWandi ke kunosister wakhe bangusisister wakhe, ingathi usister wakhe uNtombi futhi, baye bangena ngaphakathi kumalume akayazi bakwenzeke ntoni. So ke kodwa ke kwaphela caca uba umalume uye wahlatywa amanxeba amathathu, kodwa ke akuveli uba ngubani kanye ohlabileyo. Uthi ke njengoba nimva ba akabulewanga ngamanxeba la, eyona nto imbuleleyo yingqele ngoba caba ke uye wahlala phandle ixesha elide, uyabo. Then ke ukube babebona besoyika umfaka endlini, kodwa ke waphele uMakaWandi emcela uba mntakama makhandincedise, naba bamthatha ke bamfaka endlini. Ikhona ke nepicture bethunani ndiyandoma ndizayifaka na, kodwa ke iyabonisa apho ebekhona ngaphandle kukhona negazi lakhe. Bathi ke kudala befowunela namapolisa, amapolisa ngala bengafike manebuza kuba ngubani oqalileyo bekutheni, kodwa angade afike. So inoba ke uWandi no sister wakhe okanye nabakhazini lento ithethwayo babanjwa kubo, mhlambe kufuneke bayokwenza istatement okanye bachaze ke ba kwenzeke ntoni kude kube kanti umalume wabo uhlatyiwe wasweleka. And then noba nabo ke bazama ke ngoku ukwazi ba ngubani omhlabileyo ngoba kaloku wophile. As much as ethetha ke nangengqelele umama okwakuhlaba kaloku nako kudlalela indima ngoba umuntu uyopha xa ehlatyiwe sede agodole nje uba ebengahlatywanga ebengasoze ade abhubhe. Hey, imbi lento yenzekileyo bethunani, kodwa ke sakuva more details ezike abantu bethetha ngothetha. Nani ke kamandi nezivele istory ezama uyicacisa umakazi, and ke ngoku ningamblame umakazi nithi uthethela ntoni ezinye izinto mhlambe court. Niyabaqonda abahlali bethunani, uzawuthi ungafuni uthetha nithi sawuthetha hayi emapoliseni, abahlali batshisa indlu okanye bafuna ubetha oWandi bababulale nabo. So abanothi abahlali bephumule befuna inkcazelo nithi nasizokwazi mhlawumbi nizivalele. Abahlali okanye lokishini bayakwazi ba bangenza into ngaloo nto leyo. So mhlawumbi loo nto leyo ke kwafuneka baphume bacacise. So ideally mhlawumbi kufuneka ngathethanga uanti ngenxa yoba kaloku into zasekhoti amagqotha kusezawuxoxwa nantoni namhlawumbi ngoku seyiphumile ingasetyenziswa ekhoti, but funeka sithi bear in mind yoba mhlawumbi abahlali bebezazithathela umthetho ezandleni zabo xa bengade baxelelwe ifemeli bakwenzeka ntoni. So angablamewa kakhulu umakazi. Anyways, inkosi kakhulu betheni ngothi nibukele le video. Khanikhe nitsho nani uba nicinga ntoni ngayo. Hey, kubi bethunani, imisindo yethu funeka sizame ukwazi uyicontrola ngoba jonga ngoku into embi ngolhlobo abantwana bomntu omnye babulelene. Umamgobhozi yanibona kwivideo elandelayo. Bye.